Halo teman-teman, ketemu lagi di ondel-ondel balon meletus. Wow, di sini udah ada mobil truk kita nih warna kuning teman-teman. Wow, di atas mobil truk ada ondel-ondel nih teman-teman. Wow, ini ondel-ondel mau cari pasangannya nih teman-teman. Ayo kita bantu cari pasangan ondel-ondel. Let's go. Wah, mobil truk kita nabrak sesuatu nih teman-teman. Wow, ada hewan-hewan di sini teman-teman. Wah, di sini banyak mainan juga teman-teman. Wow, ada ondel-ondel balon meletus nih. Wow, ini ada macan oranye nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan ke dalam mobil truk ya teman-teman. Ini ada kuda warna coklat. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Wow, terus ini ada hewan badak bercula satu teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Ini ada kuda putih. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Wow, mantul-mantul. Terus kita dapat macan tutul, mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Ayo kita lanjut kumpulkan mainannya nih teman-teman. Wow. Wow, banyak mainan teman-teman. Wow, ada balon warna-warni berhadiah nih teman-teman. Aku mau pecahin balonnya nih teman-teman. Pertama warna apa dulu ya? Warna kuning. Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon kuning. 1, 2, 3. Wow, apa ini teman-teman? Wow, kita dapat Kapten Amerika warna biru. Kita kumpulkan ke dalam mobil truk kita ya teman-teman. Aku mau lanjut pecahin balon warna oranye nih teman-teman. Orange color, where are you? Warna oranye di mana? Di sini meletus balon oranye. Wow, hadiahnya uang kertas nih teman-teman. Wow, ini ada 2000 ditambah 2000 jadi 4000 nih teman-teman. Wow, kita kumpulkan ya. Mantul-mantul. Aku mau lanjut pecahin balon warna merah. Red color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon merah. Wow, apa ini ya hadiahnya teman-teman? Wow, kita dapat permen Yupi Little Star nih teman-teman. Wow, ada satu lagi di sebelah situ teman-teman. Wow, apa ini ya? Permen Yupi juga nih teman-teman. Wow, permen Yupi rasa cola. Kita kumpulkan yuk. Aku mau lanjut pecahin balon warna pink teman-teman. Pink color, where are you? Here I am, how do you do? 1, 2, 3. Wow, kita dapat permen Yupi lagi nih teman-teman. Wow, kita dapat permen Yupi ice cream cone nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Tinggal satu lagi nih teman-teman. Balonnya, balon warna hijau. Green color, where are you? Here I am, how do you do? Wow. Wah, kita dapat balon warna ungu, warna pink, dan warna kuning teman-teman. Wow, ada 3 warna. Kita taruh di mobil truk ya. Kita lanjut pasangkan ondel-ondelnya yuk teman-teman. Ini ada ondel-ondel Bapak Polisi. Taruh di sebelah sini ya. Wah, nggak cocok nih teman-teman. Warna bajunya aja nggak sama nih. Ini mah ondel-ondel dokter teman-teman. Ayo kita geser ondel-ondel polisinya ke sebelah sini ya. Wah, nggak cocok juga nih
teman-teman, tingginya aja nggak sama, bajunya juga beda teman-teman. Ayo kita coba geser ke sebelah sini ya. Wow, ini baru pasangannya nih, sama-sama ondel-ondel polisi, pakai baju warna coklat. Wow, mantul-mantul. Ayo kita lanjut pasangkan lagi nih teman-teman. Ini ada abang ondel-ondel. Kita coba taruh ke sebelah sini ya teman-teman. Wow, nggak cocok nih, tingginya aja beda teman-teman. Ayo kita coba geser ke sebelah sini. Wow, cocok banget nih teman-teman. Sama-sama pakai baju warna biru. Mantul-mantul. Tinggal satu lagi nih, ondel-ondel bapak dokter teman-teman. Kita langsung taruh di sebelah sini ya. Ondel-ondel ibu dokter sama-sama pakai baju warna putih. Wow, nyok, kita nonton ondel-ondel nyok. Nyok, kita ngarak ondel-ondel nyok. Wow, ayo kita kumpulkan mainan lagi teman-teman. Ini ada mainan apa ya? Ini ada mobil Jeep warna kuning teman-teman. Wow, mantul. Mantul. Terus ada mainan apa lagi ya teman-teman? Wow, ini kita dapat helikopter warna hijau. Wow. Wah, ayo kita terbangkan teman-teman. Wow, masuk ke dalam mobil truk kita teman-teman. Wah, ada motor balap juga nih teman-teman. Motor balap warna merah. Brum brum brum. Kita taruh di keranjang ya teman-teman. Wah, ada pop-it rainbow berbentuk lingkaran nih teman-teman. Wow. Ayo kita kumpulkan. Terus ada mainan apa lagi ya teman-teman? Wow, ini ada mobil supercar warna merah. Wow, mantul-mantul. Kita simpan ke dalam mobil truk kita teman-teman. Wow, terus ini ada Silani, bus Tayo kuning. Hei Lani, dia bus kecil ramah. Wow, ini kita dapat bola berduri teman-teman, warna hijau dan ungu. Kita kumpulkan nih teman-teman. Wow, mainan kita sudah penuh nih mobil truknya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah, terima kasih, sehat selalu.